На тэрыторыі 7-й гімназіі размясціўся палаткавы неперасоўны выхаваўча-аздараўленчы лагер «Патрыёт». Тут кругласутачна жывуць і праходзяць вучэбна-палявыя зборы 17 юнакоў з 3 школ горада. Кожны дзень напоўнены рознымі мерапрыемствамі. Сярод іх паездка ў воінскую часць у мачулішчы, наведванне пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада, знаёмства са службай маладзечанскага аддзела дэпартамента аховы і, зразумела, практычнае фарміраванне навыкаў, неабходных для воінскай службы будучым оборонцам Айчины. На данный момент у нас тактическая подготовка. Происходит отрывка окопа. После того, как будет выполнен окоп, оборудован, будем выполнять метание гранат с окопа. Затем будем выполнять обкатку танком. Также сегодня у нас была строевая подготовка, военно-медицинская подготовка, физическая подготовка. Вечером по плану воспитательные мероприятия. Будет встреча между первым и вторым отделением по футболу. Эти полевые сборы много чему могут научить. Это полезное занятие для учеников 10 классов. Вон, например, мы недавно вчера ездили в МЧС, показывали там технику, оборудование, надевали костюмы сами по себе. Во время занятий на территории 7-й школы мы также обучались надевать противогазы, противорадиационные костюмы. Самое тяжелое для меня – это быть командиром всего взвода, так как надо контролировать, следить за всеми, чтобы ничего не случилось там лишнего. Тяжелая ответственность на самом деле, очень тяжелая. Калі хлопцы больш увагі ўдзяляюць ваенным дысцыплінам, то іх равесніцы аказанню першай медыцынскай дапамогі. Штодзённа на працягу 6 гадзін дзяўчаты тэарэтычныя веды пераводзяць у практычнае рэчышча. І якую па будучым прафесію яны не выбралі, але ўменне не разгубіцца ў любой надзвычайнай сітуацыі і дапамагчы сабе, дамачадцам ці іншым людзям да прыезду хуткай лішнім у жыцці ніколі не будзе. Мы научились уже делать различные повязки. Повязка чепец, закрутка на ладонь, на грудь. Уже знаем правила транспортировки, умеем правильно вызвать скорую помощь, накладывать шины, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Все это нам рассказывали, это очень интересно. Это может пригодиться в быту, просто где-то на отдыхе может что-то случиться. В чрезвычайных ситуациях тоже это очень важно помочь человеку. Вучэбна-палявыя зборы з'яўляюцца часткай школьнага прадмета да прызыўная і медыцынская падрыхтоўка. Яны праводзіліся і раней, толькі сёлета праграма павялічылася да 10 дзён замест ранейшых 5. Адзнакі, якія атрымліваюць юнакі і дзяўчаты падчас збораў, будуць уплываць на канчатковы бал па адпаведным прадмеце. І па выніках атэстацыі дзесяцікласнікі пераводзяцца ў наступныя, ужо выпускныя класы ў сваіх установах адукацыі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.